Nagganas yo. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti surat nga intay ibasa ita, ket impatulog ni pagayam tayo nga andeng, dinan inlanan ti address na. Kastoy man ti kunada. Dear Tata Balsamaw, naimbag nga oras maw, nakapagsurat Tata Balsamaw dito'y programa nagganas yaw. Gaputa kayat kumag nga ibinglay ti kapadasa. Maipapanit ti nubyaw ti inak istoryaan, Tata. Wapo ni Makoy anubyaw. Awan magtimba ko na, gaputa ambo na ti agtrabahaw. Ilaang jak maawatan, ket no apay masapol alokay ti relasyon may. Bueno papagayam, hintay nga rudenggan ti surat nga impatulon ni pagayam tayo nga andeng. Ito'y programa tayaw, nagganas yo. Kunaklakit day no artista ti masabat ko, si Kamat Gayam, andeng. Si kakit di mo't Lisa. Nakabistida ka, nakaboots ka pa'y friend. Siguro, ag-date kayo itinobyom, anya. Ay naalam, friend. Ay, kita ang mangkit di. No bagay kumutla ang tikawas ko. Aywan. Bagay mo, friend. Kas kala artista, itikas talangam. Ay nagyaman aklaon na itikas tangayong bagam, Lisa. Kat, anya pa'y laang nga iti urayang friend. Aglugan kan tama nga no, agurura yung tinobyom, iti lugar ang nagtulagan nyo. Ayun nga agpahiso. Bayam, istorya agtokan ka. No anya ti mapasamak iti date me, friend. Okay, enjoy. Oh, tangay adatan diti restaurant. Agorder tan iti kanin tama ko eh. Ay, saan? Jaket ti mga iti dati o restaurant? Ha? Si kalangan ti mga nata orayan kay Jerwar. Ne, yung manugot kang agdate ta. Sa ita, kasta ti ibagam? Agis tambayak pa lang i Jerwar. Orayan kan tulangan ni Jay. Naa, Saan ka di nga imbagak kan ka? Jaket nga, date tayo ti kaaduan ti tao andeng. sa dino nga rod ti kayat mo? Nagluto talatan i Balayaw. Anya! Saan ka di nga imbagak kan ka akayat ko? Alo kilaang ti relasyon ta andeng. Nalipatam sa matay. Anya! Apay akas na ti rupa managawid, andeng anak kaw. Saan mo ti na may drawing? Ay! Nay, sapay naunag ti sinnaay maw. Apay ka di aya. Jakon mauawatan tinubyok, tatang. Anya, kasanwa di mo mauawatan anak kaw. Di naman ngamin kayat nga ag-date kami iti kaaduan ti tao, tatang. Kas kumaitay, mang restaurant kami kuma. Ngam di namit kayat. Saklaan ka no timangan, taurayan nak itiruar ti restaurant anapanan me. Abang amag na may nunginginaan a restaurant, tinapanan nyo anak kaw. Saan mo, tatang? Simple laang mat a restaurant dayjay. Sa maysa, saan mat anangin at timakan ijay? Di ko na kanya, kayat na low-kay laang ti relasyon ming. Anya, lokay. Ay una yan ti kasta anak kaw. Nagawid ka mat adagaws, makoy anak ko. Kunak man no adda dityaw itinubyam. Kaya't nga, date kami ti Deja restaurant nana. Nagaro ti tao. Na, apay kuma, Ti kayat ko, loki kami. lokay. Anya ti kayat mo asawa anak ko. Loki! As in, da kami lang ti makaamaw nga adda relasyon may. Anya, na, adaya mo't kasta. Adda narigat ngamin no mamuan lagi ti tattaw no asino tinubyak. Dayta ka di ti makagapaw. No apay nga awan pa'y nayam amom kanyak makaw. Well, loki relationship ti kayat ko. Ay awan no kasta ti kapanunutam. Amanga no panunutan tinubyam nga adda kalukwan ngar aramidam. Loki dita nga. San kay mo't nga artista? What are you doing to my store? Mabalinti umutang? Anya ti utang yam? Wa ko ma. Load ko ma. Ay, di talaga yam. Mano ti utang
regular 200 ko man na mabalin. Ha? Ngano sa na mabalin? Saanan bakla? Ano sa kung timapanti sa bali nga tersinan Ay, no. Isurat mo ti number mo, taludan ka. Ay, agyaman bakla Ay, pasalamat ka kasi gwapo ka. Adaman kayat ko asaludsudan kan ka, friend. Anya tiket masaludsudan, andeng? Normal laang ka day ti maadaan iti low-key a relationship. Anyaman day ta aloki, friend. Kas iti relasyon mi kin ni Makoy. Ti kayat na kat dua kami laang ang makaammo nga da relasyon mi. Nartista kayo siguro akat. Mabalin Diyak mo, friend. No siyak ti saludsudam. Diyak kayat day ta low-key relationship aday ta. Uray siyak mata, friend. Iti anya aga po nga ibain mi ti relasyon mi. Kat agpada kami mata single. Ada tinapanunot kong aramidam, friend. Anya day taan na panunot mo, friend. O masidag ka tay bagakken ka. Oh, friend, naipost kon iti Facebook ti ladawan mi kin ni Makoy. Intag mo ka ti Facebook account ti nobyo, iti in-post mo iti Facebook mo, friend. Wen, Kat, ado ka di matlang tinag-heart react. wala. Aduda, kitaang. Aywan nga agpaiso. Ado pa'y tinag-comment, friend. Kita mo, nag-comment pa ni auntie ni Makoy nga adda ijay abroad. Ni Makoy ngay, nag-comment ka dimat. Saan pa'y Ngam ipakitaktukan ka no agkita kami manon. Sigurado amas daaw dayay. Ta italaang kat anagiposak iti picture mi iti Facebook account ko. Ay, uunay kan Makoy. Apay mananang. Anya man ang tibasol ko. Apay adi mo imbagbaga, anigayam andeng akaaruba tayo tinubyam. Ha? Sino tinakadamagan nyo? Ni andeng amisma wanakaw. Hay, nakita ket tiladawan nyo nga impus na iti Facebook na. Anya? Kaano nga impus na? Itay laeng. Kita ka mananang. Awan mo't kaming tilod ko apang Facebook. So, ajak makita no anya ti impupos na. Day taman na. Kita anak ka. Ay, unay mating. Unak mo't aloki lang ti relasyon may. Ape, nag-post pa ilaan. Ada ka din ni Andeng, Angkal? Nay, si Kamagayam Makoy. Ay, awan ni Anding dito'y balay. Apay aya. Ada ko man napatagal pagsaritaan mi, Angkal. Ay, agsublikan tulang nintun malam barok. Ay, sana mabalin, Angkal. Napatag unay ti ibagakan ko na. So nga, ibagayo kanyak, no? Sa dino ti ayan na, tasya akong ti mapanijay. Ada ti trabaho ni Anding, ijay sintro. Sa dino ijay sintro. Ibagayaw, tamapanak ijay. Di nanto mo, replyan, nagiti-text ko kung kwa na. Ay, ang mga nobisi ay ti trabaho na. Iso asaan ang makareply barok. Ay, mabitlaan. Tay surat ko ti address ti pagtrabahuan na. Barok. Pinaayaban na ka no, Lisa, friend. Ada ka di ibagam? Ni Makoy mati aday tiruar. Si kasamat ti gagara na, friend. Ayun nga, paiso. Anya nga itar aramiden ni Makoy dito'y pagtrabahuan ta. Ada siguro tinapatag nga ibagana ken ka. Anya kumangay ti bagana. Tinasayaat. Rumar ka, takasaritam. Narigat mo agdiretso dito'y unag. Sapay bawal ti bisita dito'y. Sikapay nga rin ti makaamo dito. Sige, sikapay nga rin ti makaamo dito ya, friend. Wen, agawaam kiti ti rumar tanik. Kasla makaungutan ti nobyom. Saan manin ang makaururay? Una yun day tatao. Anya ti masapol mo, Makoy? Apa, di mo replyan dagiti text ko kan ka? Agraman dagiti awag kan chat ko. Kita amat ti trabaho. Ay ka uray Manulang mo ti agreply iti text uno chat no sa dino ti ayan mo. Ay na maiparit nga min ti ag cellphone kabayatan ti panagtrabaho mi. Maawatam kumamot day ta. Una yun. Apay, anya ayat ti umay mo ibaga? Imayak, takayat ko nga i-delete mo ti inpost mo aladawan ta iti Facebook account mo. Apay ko ma. I-delete mo no mabalin.
Tila, ipupos mo ngamin. Saan man akong conformity, ipupos mo aladawan ta. Nakababain. Ay naawan mo't siguro ti dakis na no i-post ko. Sana bali tadda mo't relasyon ta. Ay, basta i-delete mo ti impose mo ti Facebook, period. Bagak lang nga roden, low-key ti kahit ko a relasyon ta. Nag-post ka pa ila iti Facebook, mate. In mind ni Makoy dito'y balay itay, anak ko, sapsapulin na ka. Nagsarita kami itayon tatang. Kahit anyakit imbaga naking ka, anak ko. Anyapay kumangay. Impadilit na ti impose ko aladawan mi iti Facebook. Nay, apay kanungay. Kas iti sigud tatang. Ti kayat naket low kay laang ti relasyon mi. Panagrik naket adda ilimlimad na kanya. Ha, apay mo na ibagam ti kasta, anak ko. Tadi na kayat nga update kami iti kaadwan ti tao. Agraman ti ladawan mi nga impose ko iti Facebook. Impadilit na, tatang. Anya. May baglangan tanaranaan ka dito'y dalan, anding. Oh, apay, bakla. Nakita ti in-post mo iti Facebook account mo. Ha? Wen, tingay ladawan nyo ko ni Makoy. Apay, adda ka di parikot iti impose ko, bakla. Pasensyakan Jack mo't ngamin amo si kagayam ti nobya na. Anya ti kayat mo asawan? Oh, ti ko nananto pa kanya kat single. Anya? Wen, kinapudno na. Kursunadak mo't ni Makoy. Ngam idinaamwak asi kagayam ti nobya na. Ay, flang. Ayoko sa kanya. Naamiris ko apagkukwartaan nakla ang gayam. Isumat lagayam nga impadilit na ti picture mi nga impose ko iti Facebook. Low kay gayam ha? Wen, husto tinangag mo, anding. Adda tinakita kasabali a babae, akadwa ni Makoy ijay paradaan, friend. Tiawanan ba alalaki? Naka-holding hands na pa'y nga road, iso nga uray saan na nga ibaga. Amuklatan nga dati relasyon da adwa. Isumat lagayam alo kay laang ti kayat na iti relasyon mi. Tadi na kayat amang iposak iti ladawan mi iti Facebook account ko. Uray iti Facebook account na, friend. Awan ti makita aladawan mo ngayon post na. Agsagana day jay amakoy kanya. Anyat aramidam, friend. Iparik na kenkwa na ti sakit ngem parik na kanya. Ay na, friend. Day jay pala ang matikunam. Di na mo ti makonsensya day jay. Kita amakit. Kasasaan pa'y amakarik na. Ay talagang agburburak ti darakan ko ng friend. Kontrolam ti bagim, friend. Agyaman kakit di ata na amuam adagos dagiti kalokwan ti nobyo. Uminom ka pa'y iti Diyos, anday balasang ka. Agyamanak ang tinorma. Hindi ka di makaw iti gagaram. Wen anti, adda ko makayat ko nga ibagakan ko na. Ay, sapay nakaturog pa'y laang balasang ka. Ngam no napatag ti bagam, riingaklatan. Saanin anti, urayik laangan ang makariing. Sana bale ta saan mat aras. Ay, riingak-laang tapno makapagsarita kayaw balasang ka. Mabait laang, orayan na. Nasaya at mata nakariing kan, Makoy. Anya tera, ramidam diti balay aya. Adda na patag nga ibagakan ka. Anya rita nga isyaw. Naamwak asaan lagayam asyak tinubyam. Ado kami pa'y. Ha? Isumat lagayam akayat mo ti lokay a relasyon. Ado maggayam ti karelasyon mo. Ay ko, sana putno dita. Ay sos, di kan aglibak. Tanakarkarong agburak ti darak no kasta ka laang. Ay kwa, anday. Mabalin na pagsaritaan taday ta tinasayaan. Sana masapol nga agunget ka. Naamwak ti rumbang amaamwak. Ha? Naibagak matan dagiti kayat ko nga ibaga. Iso nga ita, agbreaktan. Jakon kayat ti makirelasyon itikaskan ka. Feeling kamot launay. Anding, mabit lang. Di ka nga rin pumampanaw. Urnusan ta kumaday toy. Pang-aasim, anding.
nawidak nga raw kalpasan ti panagsarita mi itinubyaw. Kadyak ninamnama asinurot nak ije balaybay. Kasta unay ti panagsangit na, kapo taawan mo ti makitang alwana. Saan akon anak sinubyan pa ay kinkwana, tatapal sa maw. Patingga ita, kat nasakit lata, tinakam ko kinkwana. So adyak malapdan ti agkusilap no kastang agsabat kami itidalan. Alah, kastan tatabal sa maw, to'y pagayam maw, andeng. Ay, una yan, pagayam kong andeng. Saan na nasaya at naaramidan ti iksmuking ka? Nupay kasta, malah sursurwang ti agpakawan. Iti kasta, maadaan kamutain iti makuna, peace of mind. Malah papagayam, itan ti nagpatinggaan ti surat ngayon patulod ni pagayam tayo nga andeng. Dito'y programa tayo, nagganas yaw. In your nose para iti-scrape ni Carlota Mistika. Isagsagot ka na kayo, di Dance Ilocano YouTube channel. Agyama kami, itingkay, panang tarabay.